Amen bangcwele. Azamhlunga amazwi. Yalihlunga futhi inkomo. One 41. Ivesi yesithathu. Silapha abangcwele ngokuthunywa izwi. Ngizizwa nginosizwa ngcwele. Emazwini asekhulunyiwe. Ukukholwa komuntu kusenhlizweni yakhe. Nobubi futhi bomuntu kusenhlizweni yakhe. Indlela eyezulwini isenhlizweni yomuntu. Nendlela futhi engayezulwini isenhlizweni yomuntu. Ngenye imini inkosi yamaNazaretha kwathiwa ngumgidi wamashasha ungene kwaphululiswa izingane ezincane. Uma seyivunule lezi ngane zagida saphuma isihlalo sasezulwini sahlala sayibuka yathi inkosi hambani nisuse le yangane lithathe kulezi yangane ezisilayo
iminyaka amashashangene niyilethela cabanga yayinonyaka phethe unyaka wesithathu izongena kosini yalandwa lengane yesa eduze kwenkosi kwafuneka umzali wakhe wafika umzali ithi inkosi yamaNazaretha lengane isinecala ingene phakathi kwengane eziphelele kodwa yona inhliziyo yayo ithi ile nhliziyo yalengane uma ikhula yona yogana ikhalati uthi uJehova mina ngihlola inhliziyo sebedaliwe abantu kodwa wabuye futhi uNkulunkulu wahlola inhliziyo yomuntu ingane ingane ikhalati kodwa kwafika isikhathi yakhula lengane yakhula ithe mase ikhulile yathathwa ikhalati emandlazini yesistema lapho nekhalati lagcwaliswa lenkosi ayibona bangcwele nami ngokufishane ukuze ngibela angiyazi le ndoda ekuyiyona ilokhu inginakishile ukuthi iyona yiphi emndenini uthi angizoyicelela intethelelo la yayihambisa abantu emndenini hey kodwa le ndoda iyona kodwa iyahlupha ngoba kayikhuluma ukuthi mina ngisibani bani kodwa abantu kuthiwa yabaqede emndenini le ndoda yagcina seyingene ehlathini le ndoda yafuna iy'nyoka yafuna iy'mamba ezibili yafuna eluhlaza yafuna nemnyama kuthiwa yabuya le ndoda yangena ekhaya kuthiwa zaqeda umndeni waphela umndeni finish ngithi ngiyafuna umndeni njengoba ngisele ngayo ithi le ndoda angizoyihlawulela enkosini yamaNazaretha unyazi lwethu ayibonge uNkulunkulu yathi ngimtshela uma wenzile lokho ikhona into enkulu engiyomenzela yona ngoba lokho ngahamba emhlabeni ngabosha awukumuzo nendoda noma umuntu wayengathakathi emndenini evesini uyayazi ukuthakatha iso sawo ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka ithile vesi ukuthakatha yisono sokuhlubuka yonke ilizwi yayinamadoda namakhosikazi amanye ithi la kusho inkosikazi isatibasini lo sibheke phansi singabheki phezulu yabuka ngikoseleko akangazi nje nokuthi yini azingamthatha ngosona ngimlahlele kukhona imizi bangcwele enezibongo ezingafani ekhaya kukhona amakhosikazi athatha ezintombi ezogana kodwa afika shintsha phakathi komuzi kwazala izibongo ezingezona ezendoda leya ilanda kubo kodwa hayi hlakani phezu kwaso
inabukeliswa ingane ingaphansi kwalowo mntwana ophethe impela iphuma ngapho zizophuma nakuwe mawuhlakaniphile kuthi noma kukhanya lithi ngiyabuka nje kodwa ngathi iyakhuluma kodwa iyapoka yabuka yona ngalethele ezothandwa hayi mina ngiyindaba ngisakhuluma yokhuluma nawe ngiselapha ke bangcwele lempahla ayibona Nkosi ngenye imini kwafika omunye ethunyiwe kuthiwa uNkulunkulu wenza isivumelwano ngami nomndeni bahambile bonke kusele mina angazi noma ngisele kuleso sivumelwano ngenye imini ubaba wagawula isihlahla kuzobekwa ithempelo wajomeka ukuthi njengalezi zinti ezila wathi ngiyacela impande yalesihlahla mase sikhulile ibe isivumelwano phakathi kwami noNkulunkulu ukholwa lokho engakuthatha ngakho ngihlala emsini yabantu kungapheli esiwa amen sikhulu leso sihlahla ngaphezu kwalesi manje bengihlala lapha mina ngale kulo leli hostel lakhiwe sisahlala lapha eThekwini kodwa namuhla kule ndawo abantu babebulawela kulo mhosha lo oqhamuka phezulu ngasekhoma uqhamuka ngasesiteshini kwamanzi kodwa mama befuna ukuzobulala umuntu bezombulalela la futhi nomame ababehlakaniphile intombi ezinhle ezazifuna uJo zazifika kulo mhosha umuntu afika akhipha isisu abuye ufuna enye ingane lapho ezayikhishela khona uma umuntu efuna uganga wayikhipha ingane yomuntu ababuye bezoyidlengulela kulo mhosha lo kanti kulo mhosha uNkulunkulu ubeka umusi oyinqaba lapho kuzothetha khona amacala onke abantu ababeganga amen selithe